Obunge wa Centurimentic Demagoshine na Shumiretia kuetumi atauramire murandi no yore ko kirindiunga ya rais rara rintere chekidha kukiume kithirwati nina ntobare kanisene na kitare kudurano kya kanisa akiwa rais ya kithira kiliunga mwaka yumori na nana kaitene kuba kithira bakariye mantu yegie wetinambere bubu ite nyuma ya karibesho kyawe kithira ba mwithukira bakiwa na remero no bakubiria kirindiunga ya rais kire kanisa ya APCA kiume kithiru ntere chekidhaku Anthony Kadenya na ribotie. Mubungu wa imenti ya gatigati Kirimangoshine liu ni umilite gutetera kumana mateta makariba mbage shigo bunge yike balaba mumenelite ni kwaga kwalilia mama thina marama kwinyeri ya karibage shigo bunge yike kagita kandi unge ya rais William Ruto kiume kithiru kanisani ya St. Nicholas ya APCA ntereja kithaku Kirima kialia ruga mambura mama malema kanisa na maudhuraneti ya Kenya kumantere jonde jandeno ende matari magi siasa kule antu bakuria biuria bakoria president yaku ya unde mujumbe o area nikino ntonta mwirire thina iria twina chonde ne Centuriment kiathokire agitenge menya kunganwa na siasa bubu mpenda ntu betu bagwata kana kuromba maendeleo. It was a national event, it was a whole Kenya event of APCA. Kulingana na Kirima, Rais William Ruto akaliunga Meru kairi mweru na mwaka ujo na kirindio ngeno niyo mauntu monde makoni na maendeleo na siasa makalelwa. Kirima akiuga mama thina malama kwinyeri antu ntere ino Rais William Ruto ni akumamenya nontu ni bamugweteretemo kagita wakagita andi kwa wankwenda kwira antu betu president ya Kenya mweri yuenana ndia tukaliria issues cia Centuriment na tena kinye tukaliria gitareu kutucho president ya TJ non tu mwiri de chionde through horo through written na bokono tiko twaliririe. Kulingana na Kirimangoshine kirindio ngene Rais William Ruto ntereja kithaku nelethire munene wa Professor Kithure Kindiki kubangania ndionge atongore ba Meru garoni ya rais kwa makue. Kirima akiuga bota tongore ba county ya Meru niba kweligira Kindiki akabangania ndionge no wone Rais William Ruto asokera kumandea China ndionge laba kweligira kwalilia maendeleo na weti na mbele bwa county no na atiga mwira bangendeti kwa yakatwere no to China. Kindiki akabanganditse, that's what we agreed. Na tikirinya Kindiki another jukumu au kinyakitha ku market as he was going home na rungamire na ria resident bakithaku and I really appreciate they welcomed him well and they are proud and they appreciated na bachoka bamwira through me thina ya kandaga chagaturaga ukibarabara ere ikuthithwa ere nene kumakokokora kithaku kariene bunjeru gwitaga itio bamwira thine bene ukandaga chene ko nonturuji ruimbaru kagitandaga cha and he promised that through the deputy president in despite of the road having a contractor that road will be that branch will be paid attention to. Amwe no gukagita gaka mubungo jo Kirimangoshine na ditena mbere kumeneli speaker y'ubundi ne kila kuganiwe kudina mbere kwendio rongo kira kalibaimenti gategate Kirima akiuga siasa je y'ubundi ni kwangaratani utungata boae na kethero akenda giteke ya ubunge ae belengo giae ya speaker county assembly ya county ya Meru na gwatuika ora gugwita nande iteme compromise his position of work as a speaker, because now it is showing that he is not concentrating na nguge kuona policy making of the county assembly. His concentration for the next 2 years is Centuriment akwenda kulinga siasa kila kiomba kubwa kenda twetha neutrality ndene ya Meru County kiri county assembly ni alisign kaira repeat it again na alisign ye tulinge siasa ye MP is not a bad one. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya.